Wamama kwa ajili ya Kristo. Wamama kwa ajili ya Kristo. Wamama kwa ajili ya Kristo. Asante kwa wale ambao wamesimama. Na wengine siwe kani wamama kani wa baba siwe. Informer, inspirer, impacter. Voici MAM Média. MAM Média, la voix qui informe le monde. Tunamshukuru Mungu ambaye ametufikisha leo siku ya Sabato, siku takatifu, jina lake libarikiwe. Leo ni siku ya wamama, siku nzuri sana ambao na mimi nimeteuliwa kama mama niweze kusimama mbeleni ili tuweze kunena neno fupi sana ambao nimeitayarisha. Antukana na mshukuru Mungu kwa hili. Na fundisho letu fupi sana ambalo tutalizungumzia leo linasema tusimtoroke Mungu ama tusitafute njia za kumtoroka Mungu. Na hapa tutaweza kujielekeza katika kitabu cha Yona, pale ndio kwa somo letu litakuwa. Wenye liko na Biblia waweze kufungua ili tuende pamoja. Hapa tunaona jinsi Mungu alimuita Yona na kumtuma kwenda kuhubiri katika nchi ya Ninawi. Lakini Yona alifanya kitu gani? Yona jinsi alimtoroka Mungu na akapenda kujiepusha na uso wa Mungu, akaenda kukimbilia Tarsisi. Hapo wanatuonesha historia ya Yona namna gani alikuwa akimtoroka Mungu na kutembea. Alipofika njiani akakutana watu ambao walikuwa wakijielekeza Tarsisi. Yeye misio yake ilikuwa ya kwenda Ninawi, kwenda kuhubiri watu. Lakini akaingia pamoja na wale watu katika chombo na kujielekeza Tarsisi. Na hapo katika hii historia wanatuonesha namna gani walipokuwa wako maji ama wako maile merikebu ama mtumbu. Hapo zoruba ikakuwa kubwa sana. Zoruba ikakuwa kali tena sana. Na hapa Yona, yeye ile zoruba wakati ilipokuwa ikiwa, Yona alikuwa amelala. Na hapa hao watu ambao walikuwa katika hicho chombo waliona kuwa zoruba imekuwa kubwa sana na kali sana. Vitu ambavyo walivyokuwa navyo katika hiyo merikebu wakaanza kuvitupa ili kuweza kupunguza uzito wa merikebu. Na walipoanza kuvitupa wakaona kabisa zoruba ingali kubwa sana. Ndipo wakamwendea Yona na kumuuliza, wewe ni nani? Tuambie wewe umetokea wapi, wewe ni kabila gani, na wewe unamwabudu Mungu gani? Na hapa Yona wakati alipoanza kupana utambulisho wake, alijitambulisha kuwa yeye ni Mwebrania, yeye anamwabudu Mungu wa mbinguni. Na hawa watu waliposikia hivyo wakaogopa sana, wakaona kuwa mabaya yote ambayo yamewapata yametokana na Yona. Na hapo walimuuliza Yona, unataka tukufanyie nini basi ili mabaya hii yaweze kutuondokea? Na Yona aliwaambia ya kuwa waweze kunitupa katika maji. Na hapa wametuambia kwamba walipomtupa Yona katika maji na zoruba ikaisha. Kumbe Mungu, kwa kuwa Mungu ni mzuri, wakati ametupangia misio ama ametupangia kitu cha kufanya, kama hujalitimiza hauwezi kuenda fasi. Hapa Yona alijaribu kumtoroka Mungu, lakini Mungu yeye alikuwa amemwandalia Yona njia zote na kila kitu ambacho atakachokifanya. Na hapa wanatuonesha kuwa sisi wanadamu tunaweza kufanya kila kitu, lakini hakuna mahali ambapo tunaweza kumtoroka Mungu. Tunapoenda huku Mungu yuko pamoja nasi. Kila mahali ambapo unapoenda, iwe mkazi, iwe fasi gani, vile vitu vyote ni Mungu ambaye yuko na vikontrole. Ni Mungu ndio mwenye aliviumbaka, na yuko na kuona. Na hapa Yona wakamtumbukiza maji, na walipomtupa katika maji wanatuonesha jinsi samaki mkubwa sana alikuja na kumumeza Yona. Na hawa watu walipoona zoruba imekwisha, walimuomba Mungu sana na wakamwabudu Mungu wa mbinguni ambaye Yona alikuwa akimwabudu. Na hapa wametuonesha jinsi hawa watu
walitoa zaka na wakashukuru Mungu na wakaomba Mungu ya kuwa Mungu awaondolee makosa na dhambi ambazo wamezifanya, ili damu ya huyu mtu isiwe juu ya kichwa chao. Na hapa wakatuonesha katika hii historia ya Yona, kama mnaendelea kusoma, kwa sababu tuko tu pale pale kitabu cha Yona. Tukianzia pale sura yake ya kwanza na mstari wa kwanza tunaendelea. Hapo wanatuonesha jinsi Yona alifanya siku 3 katika tumbo la samaki, na Mungu alikuwa pamoja naye. Hapo Mungu alimpatia pinisio Yona ili aweze kutambua makosa ambayo alikuwa ameifanya. Na hapa wanatuonesha sisi wanadamu katika maisha yetu ya leo tuko wayona wa mingi sana, hakuna mwenye haiko Yona huyu. Kuna wakati unakutana wanakupanga kuprogram, wanakuambia wewe utafundisha leo ama utafundisha dimanche mardi mu maombi, lakini wewe kwa sababu unataka kutoroka Mungu unasema mimi sina wakati, ama mimi niko na kazi ya kufanya. Banakuambia bwana, tutaenda kuzuru mtu fulani ni mgonjwa, nasema bwana, mimi sina wakati ya kwenda kuzuru. Banatuambia tuko na kampani de evangelisation ambayo tumeandaa, tutaenda kuzuru watu na kuenda kutafuta wengine waje kwa Yesu. Unasema bwana, mimi sina wakati, niko na kazi yenye inanisumbua, au niko na kitu fulani kenye niko nafanya. Tunasahau ya kuwa vile vitu ambavyo tuko tunavifanya ni Mungu ndio mwenye alitutolea nayo. Kazi ambazo tunakuwa nazo ni Mungu ndio alitutolea nazo. Kama ni watoto wenye tuko nao, toke vitu vyote mali ambao tunaweza kuwa tuko nao ni Mungu ndio yeye alitupatia nayo. Na hapa tunaona kuwa tusipomtii Mungu na tusipofanya kazi ambayo Mungu ametuteulia kufanya, kama vile kuhubiri, kuleta wengine waje kwake, kwenda kuzuru wagonjwa na kufundisha pia kazi ambayo wamekupatia. Hapa tunaona kwamba vile ambavyo uko nasema vimetuma usifanye kazi ya Mungu, Mungu anaweza kukuondolea navyo na kuvibeba na unavikosa na unawakia vile maisha yote. Hautafanikiwa tena mpaka siku unamrudilia Mungu, unajitambua na hiyo makosa yako, nasema kurema hapa na mimi nimekosea Mungu, ikiwa ni kuhubiri na mimi ndahubiri, ikiwa ni kufanya hiki na mimi ndafanya. Hapo wakituuliza hii mwaka mtu gani ambaye amebatizisha hata mtu mmoja? Ni nani ambaye amemleta hata mtu mmoja kanisani akabatiziwa? Huyu mtu na akasema kuwa kama nimebatiziwa leo, kama niko mwadventiste leo ni kwa sababu ya mtu fulani. Eske tuko naye katika hii kanisa? Na wakikuwa anaweza kuwa ni mmoja au wawili au watatu. Hapa wanatuonesha kwamba tuwe tayari kwa kazi ya Mungu, tuwe tayari kwa kutumika kazi ya Mungu, tujisikie kuwa na ile hamu ya kufanya kazi ya Mungu. Tusiwe kama Yona ambaye alitumwa kwenda kuhubiri watu wa Mungu, kwenda kuwahubiri Ninawi, yeye akakimbilia Tarsisi. Sisi watu wa leo, Tarsisi yetu ni nini? Ni katika makazi ambazo tunazozifanya. Tarsisi yetu ni katika usingizi, pahali uende maombi asubuhi unalala. Ile ndio Tarsisi yako ambayo umekimbilia na wewe, kama vile Yona alikimbilia Tarsisi. Na hapa wametuonesha kuwa katika tumbo la samaki Yona alitambua makosa yake, alijitambua, akajua kwamba mimi ni Mwebrania, mimi namwabudu Mungu wa mbinguni. Kwa nini nikimbie kazi ambayo Mungu amenipatia? Kwa nini nimtoroke Mungu? Na katika hile tumbo la samaki alikuwa akitambua kuwa Mungu anamuona. Alikuwa akijua kuwa katika hiyo maji ambayo alikuwa iko ndani, Mungu alikuwa akimuona. Na katika hilo tumbo la samaki Yona alifanya muda wa siku 3. Hakule, hakunywa, giza kubwa sana, hakuna mwangazi. Jimagine huko, niseme tu ilikuwa sawa ni kuzimuni. Tu pale hakukuwa na ndugu yake, hakukuwa na mtu yeyote. Alikuwa giza kubwa sana, sana sana. Na hapo Yona alitambua makosa yake. Na hapo tena Yona alimulilia Mungu, alimuomba Mungu
na kusema Mungu amrehemu na msamehe makosa yake. Na hapo Mungu alimsamehe kwa sababu Mungu wetu ni mwenye huruma na upendo. Kwa sababu Mungu wetu ni mwenye rehema, alimsamehe Yona. Na hapa katika hii kisa cha Yona banatuonesha jinsi Mungu tena alipomsamehe Yona. Alimuita kwa mara ya pili kumwambia Yona aende kuhubiri katika mji wa Ninawi. Na hapo Yona hakusita kwa sababu alikuwa amesikia magumu ambayo ameipata katika tumbo la samaki. Alikuwa amejua mateso ambayo alikuwa amepata humo. Nasi leo kuna wakati unaweza kuko na kazi, uko natumika kwa sababu ulikatala kufanya kazi ya Mungu. Bwana, leo samedi uko mkanisa na uko nawaza bebiko nje, uko mkanisa na uko nawaza kazi yako yenye unatumika. Na wao wanakuambia bwana, tuko na kampani de evangelization, mikutano yetu tunataka kuandaa. Mwana, mimi sina wakati. Unaenda mkazi, kisha cha kushangaza unakutana hiyo kazi ulienda ndani, unashinda mule mchana mzima bila kupokea hata sanfra. Unarudia kwa nyumba na haukupata hata sanfra. Wakati ulikatala utaenda kumikutano, unaenda kutafuta makuta, kisha unajikutana kwenye ulienda na makuta yenyewe haupate. Unajiuliza ulikatala kuenda kwa mkazi ya Mungu kwa sababu gani? Mungu anatupatia tu siku chache tu katika tuweze kumwabudu, na siku zingine zote ni zetu za kutumika. Sasa kwa nini usimwabudu Mungu kama vile anakuomba umwabudu? Yona alijikutana yuko katika tumbo la samaki, hana activity yoyote anaweza kuifanya mule, hana chochote anaweza kufanya mule, giza kuwa mateso. Na wao unapoenda katika kazi, unajikutana haufanikiwi, haubarikiwaki. Wewe ule kesho, jana na leo. Bwana, mimi hii kazi mimi nataiacha, sifanikiwe. Jua nini mimi ni wakuombaka kila siku? Jua nini mimi ni waivi tu kila siku mimi ni hivi. Ni kwa sababu hautaki kusikiliza yale Mungu anakuambia. Bwana, ikiwa unataka kufanikiwa, mtie Mungu kwa nafasi ya kwanza. Mtie Mungu kwa nafasi ya kwanza. Ikikuwa ni maaktivite za kanisa, uende kule, muombe Mungu. Ukishatoka kule utaenda mkazi. Hakika mtakutana ni baraka ya Mungu, utabarikiwa ile siku. Ikikuwa ni mikutano imeandaliwa, saa moja tu na Mungu. Ukifika kule unaomba Mungu wako, unaingia mikutano. Kama ni kwenda kuevangelize, unaalamukia ile saa kwenda kuevangelize, saa zenye mlipatana. Na ile saa zingine zote ni zako. Pale unaweza enda mkazi yako, na unafanya kazi yako na unabarikiwa. Lakini ukimtia Mungu nyuma, hautaweza kufanikiwa katika maisha yako. Na hapa wanatuonesha wakati Yona alitoka mtumbo la samaki, samaki liliweza kumtapika kwa sababu Mungu alikuwa amemsamehe. Na hapa Yona alienda kuhubiri katika hiyo mji ambao Mungu alikuwa amemwambia aende kuhubiri, mji wa Ninawi. Na hapo wanatuambia kwamba Ninawi ilikuwa ni mji ambayo Yona alitembea kwa muda wa siku 3. Kwa muda wa siku 3 ili Yona aweze kuhubiri huko na watu waweze kumsikia. Lakini kwa sababu Yona alikuwa ametambua makosa yake na kumsikia Mungu na kujua kazi yake ni ipi, Yona alitembea kwa muda wa siku 1. Mahali ambapo alitembea kwa muda wa siku 3, alipatembea kwa muda wa siku 1. Na hapa Yona alihubiri katika mji wa Ninawi, na watu wakasikia mahubiri, wakavala manguo za magunia na wakamwomba Mungu wa mbinguni na wakabarikiwa. Kwa sababu hapa walikuwa wamefanya makosa mengi, lakini kwa sababu ya Yona, watu wa Ninawi ama mji wa Ninawi uliweza kuokolewa. Na hapa wanatuonesha na sisi, kwa sababu yetu watu ambao hawajamjua Mungu, tunaweza kuwavuta kwa Yesu na wakapokea habari njema ya Mungu. Ikiwa sisi tunajiita wa Kristo, tunajiita kuwa tunatembea kama vile Yesu Kristo alivyotembea. Nasi tuwaangazie wengine na ile nuru ambayo tumeipokea kwa Yesu, ili wengine nao waweze kuvutiwa na Mungu, ili nao waweze kupokea hiyo mwangaza ambayo Yesu Kristo ametuangazia nayo. Ikiwa wewe ni Mkristo, wavute wengine waje kwa Yesu.
Hapo wanatonesha jinsi Yona aliweza kujipresente kwa wale watu ambao alikuwa anaikala nao katika Merikeo, na kajiita kuwa yeye ni Mkristo, ni Mkristo anamwabudu Mungu wa mbinguni. Je, nawe katika mahali unaposhinda kazi zako mkartie, watu wanakuita nani? Ama unajipresentaka namna gani kwa watu ambao unaokaa nao, unaoishi nao, kwa watu ambao unaotumika nao? Je, wanayokuwa wewe ni Muadventista ama namna gani? Kwa sababu kuna watu wengine ambao wanapofika kikundi fulani, wakimuuliza wewe ni nani, ni hataweza kusema kuwa yeye ni Muadventista, hataweza kusema kuwa yeye anafanya kazi fulani mkanisa, ananyamaza. Lakini Yona hapa walimtuonesha jinsi yeye alijitapa kusema kuwa yeye ni Mwebrania, yeye anamwabudu Mungu wa mbinguni, yeye anamwabudu Mungu wa mbinguni. Nasi hapa mahali ambapo tunashinda, tunapaswa kujulikana na kila mtu ya kuwa sisi ni Wakristo, sisi ni Waadventista ambao tunamwabudu Mungu wa mbinguni. Matendo yetu na tabia zetu ziweze kutambulisha mbele za wengine, na watu wengine watakapokuja kwa Yesu, na jina la Mungu litaweza kubarikiwa. Na hapa wanatuonyesha kuwa sisi sote tunapaswa kuwa tayari kwa kutumika kazi ya Bwana. Ikiwa tutaenda mikutano, Bwana, tukue tayari. Ikiwa ni makampani de evangelisation, tukue tayari. Ikiwa ni kwenda masite zetu kwenda kutafuta watu, kila mtu ajisikie kwa tayari kwa kutumika hiyo kazi ya Bwana. Hili ndio lilikuwa somo letu fupi. Kama kunaweza kuwa question tuweze kuuliza, kama kunaweza kuwa swali tunaweza kuuliza. Wote tumesikia? Tutakuwa tayari kwa kazi ya Bwana? Tutakuwa tayari kwa kazi ya Bwana? Tunaandaa mikutano hapa karibuni, mikutano ya mama. Kila mara unakutanaka watu ni wachache katika mikutano. Eske sisi sote tutakuwa tayari kwa kutumika kazi ya Bwana? Tutaonekana shehe wote mikutano? Maana tutakuwa tayari ama hatukusikia fundisho. Sasa kwa nini sisi tusikuwe tayari na sisi kwa kuhubiri, kwa kuenda kutafuta watu? Wanatuonyesha jinsi Yona, mji mkubwa sana wa Ninawi. Yona alikuwa ni mtu mmoja, lakini hapa shehe tuko zaidi ya mtu mmoja. Na sisi hii wanatuonyesha hii Bukavu yote toki, kama tuko watu wa mingi, Bukavu yote tunaweza kuivuta ije kwa Yesu Kristo. Basi Mungu aweze kuwabariki. Machache haya waki kweli na kwangu katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen.